Kanongere ngusuzana ariko nguha n'ikaze uwe mukunzi wacu udahwema kudukurikira umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo uri uw'agaciro wamaze gukanda subscribe, nibutse nawe utari wabikora kubikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose duseye inkuru cyangwa se ikiganiro uzajya ubasha kukibona gatanu kuri gatanu, bityo tubashe kubana mu makuru n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha kuri uyu muyoboro mugari, dore ko ariho honyine ushobora kuba wasanga amakuru meza, amakuru yizewe, ya makuru utapfa gusanga ku bindi bitangazamakuru. Nanone rero tugarutse muri studio igitaraganya kugira ngo turebere hamwe izi breaking news, dore ko hari amakuru aba arimo gucaracara, ya makuru utapfa gusanga ahandi. Reka twihuse cyane tudatinze duhere ku iyi nkuru ivuga ko ubuseruko bwa Kongo cyangwa se igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo gutakambira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndetse Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje guhamagara ubutitsa igihugu cy'Ubufaransa agisaba ko kigomba kuba cyashira igitutu kuri izi nyeshyamba za M23 zabashe kuba zakigarurira umujyi wa Goma. Kugeza ubu ngubu umujyi wa Goma urimo kugenzurwa n'inyeshyamba za M23, biravugwa ko hagiye kuba hashyirwaho abayobozi bashya, ndetse bikaba byaba ngombwa ko uyu mujyi wa Goma ugomba kuba guverinoma nshasha y'izi nyeshyamba za M23 nyuma yo kuba yaba imaze kwigarurira Kivu y'Amajyepfo. Iyi nkuru turaza kuba twayisesengura, ndetse n'andi makuru yose turaza kuba twakerekeza hariya ku kibuga cy'i Burundi, hariya aho hakomeje kugenda hiyongera intwaro zigiye zitandukanye ndetse n'imbunda kabuhariwe ibirimo kuvugwa hariya mu gihugu cya Uganda. Byose tureka tuze kuba twabirebera hamwe. Reka tuze kuba twavuga ku kibuga cy'imirwano hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho ingabo z'igisirikari cya Kongo zimaze kuba zahunga umujyi wa Goma. Kugeza ubu inyeshyamba z'umutwe wa M23 akaba arizo zirimo kuba zagenzura umujyi wa Goma. Kugeza ubu ngubu rero ibintu byaje gukomeza kuba nabi, aho inyeshyamba za M23 zaje gufata ibiro bikuru by'intara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndetse zikaza kuba zakigarurira ikibuga cy'indege cy'umujyi wa Goma n'utundi duce tugiye dutandukanye, aho kugeza ubu ngubu hafi 1/2 cy'umujyi wa Goma cyabashije kuba cyajya mu maboko ya M23, kandi bikaba biteganwa ko n'utundi duce tugiye dutandukanye mu minsi itarenze 2 izi nyeshyamba za M23 zigomba kuba zatwigaruriye. Kugeza ubu ngubu ibiro bikuru bya Kivu y'Amajyaruguru byamaze kuba byaberamo inama ya M23, ndetse ko bagiye kuba batumizaho indi nama y'abaturage ndetse n'izi nyeshyamba za M23 hariya mu mujyi wa Goma. Iyi nama rero ikaba igamije kuba yashyiraho guverinoma nshasha y'umujyi wa Goma, ndetse bagomba kuba bahita bafata na Kivu y'Amajyepfo. Utu duce tukaba turi muri guverinoma nshasha ya M23 kuko byakomeje kugenda bitangazwa n'uyu mukuru wa M23 ari we Sultani Makenga. Kugeza ubu ngubu Sultani Makenga arimo kugaragara mu mujyi wa Goma, arimo kubyina intsinzi, ndetse na Koloneli Nzenze ndetse n'uyu Koloneli Lawrence Kanyuka. Abangaba bose rero barimo kugenda bagaragara mu mujyi wa Goma, ndetse bikavugwa ko hari nyapolitike baturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi baturutse muri guverinoma baje kuba bafatanya na M23 gushyiraho guverinoma nshasha muri aka kanya. Kugeza ubu ngubu ibintu bikaba byahinduye isura, ari nako uyu nguyu Peter Kirimwami usanzwe yararongoye iriya guverinoma ya hariya muri Kivu y'Amajyaruguru hariya mu mujyi wa Goma yavuze ko batewe n'umwanzi kandi ko bagomba kumurasaho bikomeye. Nubwo hari kuvuga ibi ngibi, biravugwa ko abasirikari ba FARDC bataye intwaro zabo bakambara gisivile, ari nako rero bagiye bahunga umujyi wa Goma, abandi bakajya mu nkambi z'impunzi aho bagiyeyo bambaye gisivile. Kugeza ubu ibintu bivugwa ko M23 igomba kuba yakigarurira uyu mujyi wose wa Goma, ndetse ikagira isi yashize twumvise inkuba yakubise abasirikari, ndetse abandi bagera ku 150 bakaza kugwa mu gitero simusiga
kitamenwe nyiraco, dore ko ari drone z'intambara zaje kuba zaruka ibisukika by'umuriro hariya ku nyeshamba zari zirimo gutorezwa hariya mu shamba rya Muhira. Nanone abagera ku 150 bakabasha gukomereka, ndetse izindi ndembe zigera kuri 400 zikabasha kujyanwa mu bitaro. Ibintu byariye mu mutwe Evariste Ndayishimiye asanzwe ayobora kiriya gihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu rero akaba ari byo birimo gukomeza kumusunikira gukorana bya hafi n'uyu Felix Antoine Tshisekedi, udahwema gushinja uyu mutwe mu 23 ko uterwa inkunga n'igihugu cy'u Rwanda. Reka tuze rero kuba twabasesengurira akantu ku kandi. Wowe icyo usabwa ni ugukanda subscribe kandi udutize umwanya wawe mutoya tubashe kurebera hamwe. Reka tuze gusobanura akantu ku kandi rero. Duhere hano mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, aho amakuru mashyashya tugezeho aka kanya avuga ko umujyi wa Goma by'umwihariko uduce tumwe na tumwe twamaze kuba twakigarurirwa n'umutwe wa M23. Ni kuri iyi tariki ya 15 niho twumvise inkuru ivuga ko M23 yamaze kuba yafata uduce twa Majengu ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye twa Munigi. Kugeza ubu ngubu ikibuga cy'indege cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibarizwa mu mujyi wa Goma cyabashe kuba cyajya mu munwa wa M23. Ni ibintu rero byakomeje kugenda birya abajenerali nk'uyu nguyu Peter Kirimwabo usanzwe ayobora hariya mu mujyi wa Goma. Uyu rero niwe guverineri wa hariya mu ntara y'amajyaruguru. Kugeza ubu ngubu akaba yamaze kuba yahunga uyu mujyi wa Goma, ndetse n'abandi bajenerali bagiye batandukanye, abari basanzwe bayobora ku rugamba, abari basanzwe bayobora MONUSCO, ndetse abari basanzwe bayobora SADC, ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro risanzwe rifasha leta y'igihugu cya Kongo, abacancuro b'abazungu, imitwe igiye itandukanye irimo FDLR, FRN ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye harimo Mayimayi Nyatura n'indi mitwe y'abawazarendo. Kugeza ubu ngubu yabashe kuba yazinga intwaro zayo, aho kugeza ubu ngubu barimo kubarizwa hariya mu nkambi z'impunzi. Kugeza ubu rero ibintu byasubiye irudubi, aho abasirikari babashe kuba bakimukira hariya mu nkambi z'impunzi. Kugeza ubu ngubu inkambi z'impunzi zikaba zahindutse inkambi za gisirikari. Ibi nta kindi cyabiteye usibye igitutu gikomeye ndetse n'ubushongore n'ubunararibonye bw'uyu General Sultani Makenga. Mu ijambo yatangaje mu gitondo avuga ko umujyi wa Goma wabashije kuba wajya mu munwa M23, ndetse akabasha gushiraho n'amasaha agera kuri 48 mu kugira ngo izi ngabo zose zifasha leta y'igihugu cya Kongo zibe zavuye hano mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu rero uduce twa Majengu ndetse na Munigi turimo kugenzurwa n'inyeshamba za M23, aho zirimo kugenda zakirwa n'abaturage mu rugwiro rwinshi ndetse n'amafirimbi menshi cyane, urwamo rw'abaturage ndetse no kuba barimo kugenda babavugiriza ingoma aho barimo kugenda bakaba. Kugeza ubu ngubu inyeshamba za M23 zirimo kugenzura ikibuga cy'indege cyo mu mujyi wa Goma ndetse n'utu duce tugiye dutandukanye, aho ziri gukomeza kugenda zisatira ibiro by'uyu guverineri Peter Kirimwabo usanzwe abarizwa hariya mu mujyi wa Goma, aho rero barimo kubasha kuba bagota ibi biro mu kugira ngo babashe guhita bigarurira ibi biro barizwa hariya mu mujyi wa Goma. Ibi biro rero nibyo bikuru, dore ko ari ibiro bya guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Kugeza ubu ngubu rero birimo kuvugwa ko bigomba kuba byahita bifatwa isaha n'isaha. Kugeza ubu M23 ikaba irimo kugenzura uduce tugiye dutandukanye, ari nako igenda ifata utundi yitonze, dore ko nta sasu na rimwe ryari ryavugwa mu mujyi wa Goma, ndetse nta n'umurwanyi wa M23 wari waraswaho na FARDC, dore ko aba barimo abacancuro b'abazungu leta y'igihugu cya Kongo yahaye akayabo k'amadolari, ndetse ikabasha kubamenera urufito no kubemerera uduce tugiye dutandukanye ko bazabasha kuba batugenzura. Kugeza ubu ngubu bamaze kuba bayamanika, bavuga ko batakigwanye na M23 mu mujyi urimo abaturage bangana uku nguku. Kugeza ubwo izi ndwanyi za M23 zirimo kugenda zibatera ubwoba, zigenda zifata uduce tugiye dutandukanye, nta musirikari n'umwe wa FARDC uhagaragaye. Kugeza ubu rero utu duce turimo kugenzurwa na M23, uyu
Generali Sultani Makenga yavuze ko agomba kuba yafata umujyi wa Goma, ndetse yongera gusubiramo ko yafunguye umuhanda Sake ari wo bagomba kuba banyuramo mu gutoroka cyangwa se kuba bacika vuba byihuse cyane. Ibintu abajenerali barimo uyu Peter Kirimwami ndetse na Nzenze batabashe kuba bavugaho rumwe, ndetse bakavuga ko yaba ari iturufu ikomeye cyane, mu gihe M23 ishobora kubahereza inzira maze bagera inzira rwagati ikabasha kubamenaho ibisukika, ndetse ikabasha kuba yabamincaho urufaya rw'amasasu, ikabagwishaho imvura y'amabombe maze ikabasha kuba yabatsinda muri uyu muhanda Sake. Ibintu bamwe mu bajenerali b'igisirikari cya leta ya Kongo batakiriye neza, bavuga ko M23 yagakwiye kubababarira byibuze bagahunga. Aho rero abaturage barimo kugenda bigaragara ko bishimiye iyi M23, aho bari kugenda bayivugiriza impundu ndetse bakagenda bayiha ikaze muri karitsiye zitandukanye irimo kugenda ikaba. Reka ibya M23 tubisoreza aha, huko duhite tubabwira ko iyi nkuru ivuga ko nyuma y'inkundura ibaye muri leta y'igisirikari cy'u Burundi, kugeza ubu ngubu rero ibintu byaje gusubirira udubi, aho ishaka CNDD-FDD risanzwe riyoboye n'uyu senateri Reveriyano Ndikuriyo ryongeye kuba ryazamo ibibazo, ndetse uyu Reveriyano Ndikuriyo usanzwe avuga ko afite uruhare runini ndetse asanzwe afite ubunararibonye hariya muri shaka CNDD-FDD, yavuze ko agomba kubaho uko we yatumizaho inama karundura, ndetse iyi nama ikazaza kwigirwamo ibibazo bigiye bitandukanye uyu perezida Evariste Ndayishimiye arimo kugenda ateza igihugu cy'u Burundi. Kugeza ubu ngubu ibintu byaje kuba byasubirira udubi rero, aho Evariste Ndayishimiye yaje kuba yahita ibimujya mu mutwe, ndetse akabasha kuvuga ko nawe agomba gukora ibishoboka byose iyi nama ntibashe kuba yaba nk'uko mugenzi we yabigenje mbere. Ibintu abanyapolitike ndetse n'abandi basanzwe basesengura ibya politike ya hano mu gihugu cy'u Burundi bavuga ko iyi ngiyi ashobora kuba ari inkinamico aba bagabo bari gukina, dore ko uyu senateri Reveriyano Ndikuriyo arimo kugenda arusha ubushobozi mu buryo bugaragara uyu Evariste Ndayishimiye asanzwe ayoboye kiriya gihugu. Kugeza ubu ngubu ahantu birimo kugoranira nuko abajenerali bakomeye barimo kugenda bagaragaza ko bashigikiye uyu senateri Reveriyano Ndikuriyo, mu gihe ibi ngibi birimo kugenda biba mu nteko ishinga amategeko y'igihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi ndetse by'umwihariko uyu Evariste Ndayishimiye nawe arimo kugenda agaragaza ko afite ubunararibonye, ndetse yongeye kwinjiza abandi basivile bagera ku 200 mu gisirikari, nyuma y'ibindi bihumbi bigera kuri 5 byabashije kuba byakinjizwamo. Abo basivile nta kindi usibye gukubitwa ikiboko ndetse n'inkoni zihambaye mu kugira ngo bashe kuba wakinjira mu gisirikari, ndetse barimo kugenda batorezwa hariya ku kibuga cy'indege cya Melchior Ndadaye, ahasanzwe harimo kugenda hagaragara umutekano uhambaye, dore ko haparitse indege z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigera kuri 4. Izi ndege rero zoherejwe ngo mu kugira ngo igihugu cy'u Burundi kizazifashishe mu gutera u Rwanda. Izi ndege rero nubwo ziparitse ahangaha, harimo kugenda hatorezwa aba bana b'abahungu mu kugira ngo babashe guhabwa imyitozo irenzeho mu kugira ngo babashe kuba batera igitero ku gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu ngubu ibintu byakomeje kugorana, aho inyeshyamba z'umutwe wa FRN ndetse n'uyu FDLR wiganjemo abashenosideri base bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda, aho zagiye zifatanya n'ingabo z'igisirikari cy'u Burundi, maze iyi Red Tabara nayo, uyu mutwe wa Red Tabara usanzwe ubarizwa hariya mu shamba rya Muhira mu ntara ya Kibitoki, nawo ukagenda uyimincaho ibisasu bigiye bitandukanye, aho mu minsi ishize twumvise inkuba yakubise abasirikari benshi cyane, ndetse mu gihe kishize twumvise ikindi gitero cyagabweho na ziriya ngabo, mu gihe abagera ku 150 babashe kuba bahasiga ubuzima, ndetse abandi 400 babasha gukomereka. Reka dukomeze gutega amatwi tubakurikiranire amakuru aruta ahangaha. Reka mbabwire ngo ndabakunda cyane.